Pili thingna lo thir tu te chi bai ule tun tum chu risel na thu thar tle ma zong ba ka heroin overdose alan chua dan te ayan kol dan te tar lang anga ei Diwali festival vai puja kan ti mai kan thleng dona Mizoram ma lom ve lo mai la vaira ma mizo tam tak an om ti kan ria a e ba hian risel na kai noi tlem an soi ila ama saberin te huna hian hal pu te bank an hala in kholai te mi kal khoma bank chenga tama he hian noise pollution ana sa a he noise pollution hi mi tam tak boina ani a he mi lunglam thalo tan te le damlo chaklo tan pe chonin hraum tak ani a hein he ba ka boruwa ka bol hlo a he hi air pollution kan ti mai hi ni a Mizoram thingtla anga te chon air pollution hi boina alani wak lawa masela khopu ya ro li theite tama in ange khol ninglo ta po tama ngai mu thamat ling ve to a Maharashtra Pollution Control Board jirchen na chuanin halpo then khat hianin arsenic sulfur barium chlorine te apaya heng hi mihring si se ata thalo tak tak bek ani a mihring hianin boruak thiang hlim hi kan mamo a kan chevela yang pollution ana sat chuanin chuap nat na rang te kan sar te po kan nei ol sam the ani thasi kan hnaya chumi kara chuanin COVID-19 variant thar Omicron tharan mu chuak le a hei hi amma a in kai chhon ol saman ti a masela lo hlau thona lo chi ai turani lova chan chu amma a ya thokna lova an tuar nek don ti ringani a in tun thasika hianin hemi COVID-19 hi aluar le athar kha aluar le an ringa masala soi to angkanin hritlang pa nga yang yen to na chuna thok to a tam takin vaccine kan lak to wangin kan tuar na to lova tun thasika po hianin hemi viral fever tam tak hi COVID-19 wang ani rin ani a masala khenge COVID-19 chungchang te chu kan soi to a video ta po ka siam to a kan soi to angin tar chaklo tan te le nana ben von mei lok tan chuan film khur anga anga in hritlang omna in kola chungchang te po video ka siam to a adu tan en lok thenga in kan thupui heroin a lutila pa lai khan in mi codeine le morphine te hi nga chok nan tin an manga in khudam doya te chuapam doya te mangtang kai em a khan lai khan a hlom tian threlowa masela anwa khan edik tam takha anlo ama in khan me no khan morphine an siam chuak le a heroin an siam chuaka heroin po na chhona tan te khan mang le a in kha ba ka khudam doi tan te chuapam do chuak thalo en kolta khan manga codeine le morphine ai ma khan in thazok in an thria a in chu ba ka khang hun la ya codeine le morphine edik en kol dan te khan in heroin hian mang khan manga than ti le ala omje kan phelo kon ti to kha masela ala om zok fe maya ala om zok hian fiat chu meu chuanin pheng pel pakhua atlai zo to ani tuna hianin heroin edik en kol nan hianin methadone le buprenorphine hian mang le tang puya hi OST clinica te mu thei thina hen tam doi te po hi arui theya in a edik thei tho a nakina chun hei po hi heroin ai ma boi pui om le hlom alani thei ani heroin overdose hei tun lai tam em kan hrianga casualty a po nit in do tho hianin number 4 OD kan mu ani alan chodan tlang pui emi tho a zoya tho a cham theya in tho cham ang te pon nom theya an thori hriap theya in an nar the in vun te po lo danga vun dol dang theya in mui le in hemi kan tin te po hi a pol deu emo adung deu emo in om theya rong an thang dang lam theya tin kan mit nau te hei pupil an ti a sap tong chuan in hei hi a song te tlang pui a mi zuar rui chuan in hemi mit nau te hi alian thina asala min heroin number 4 a rui chuan mit nau te hi te tak te in song te thin ani chuan le chhuat tirila an le
hi arong lo in thla ka aduk theya an blood pressure en tur ani a tin an marphu te po en tur ani a bp alo hiama in marphu te po lo huang thina e ba ka hianin an la har chuanin thin chiat na te in luak chuak eme luak te po om thei thoa zoi chuanin thuak ka oxygen a lut tlema hei hian ni ko hriat lo na a thlen mai thin ani in ni ko hriat lo an om chuanin ti har tum tur ani a chuan a sir zonga mutir hianin thok te po ol sampha te ya thabera chuanin arang theyang bera casual tia emergency casualty kalpui tur ani SPO2 te po hiam thin SPO2 an hiam chuan hei po SPO2 tungchang po hi video ka siam to a hei poi mo khop maya SPO2 an hiam chuanin thuakin oxygen electrician ta cham ti na ni a ama mo ti na ni a oxygen pek an ngai thin yen tiang heroin overdose hi naloxone pek an ni ber thina naloxone hi opioid tanga opium tanga siam dam doi chi rang tha na ni a chiu chi ni a veina te i hola te vun kara te po chiu thei veka veina chiu hianin a thok rang bera thaber bok arin oma tin ado si phim khurangai khop maya pek tamu tuk te po om thei ina hne lo te po om thei bok chuan ado si mamo dana zirte ni khor helowa an om hne dana zirte poin exhaust angai thina achang chuan voi khat chiu mai tok thei voi khat po khanin number 4 OD lo huai kha ni ko helowa voi khat kan chiwa nga ka zun lok zlan chunin khan kalet chu zun lok kar khanin alo har chuak mai a ma che then khat ero voi ni thum voi li te voi ngam za chu nan ta po atul thei boka nalozon nalokso ni pe tam lel tuk hi om theya ya ala om thei boka kan pek tamu tuk chuan hemi overdose ni si kha hemi withdrawal symptoms yang the hi hom vak thei ani til pakhat an soi mai la ma ni lokhan khop pakhata chuanin arwalin mi pathum number 4 OD an hmuwa pakhat chuan chan man lova athi a pani ero damdo in an chan mana heng lai Mizoram vela heroin kan hmu hi chu street heroin an ti mai hi ni a heng hi poldal na sat ani a ma ni a po sarkar in thuan chu a quinin an hmu ti ni kha quinin ba ka hianin emi acetaminophen te caffeine te glucose te mannitol te eng ba ka maida te point tel thina e wa hianin a hla om ba ka a chak dan thriat ani to lova odi ol thin zute chu mi an tema atak le tak lo an hramai thin nasala number 4 ero hriat to lova khami dam doi achak bik le atak bik te kha an lo in chiu fu chuanin overdose kha ol sam bik em thin ani